This is Nepo Sport News on Nepo TV Official. Okay, nongeye kuba ikaze hano kuri Nepo TV Official. Muranyumva neza nagarutse ku ino tariki ya 26 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2025 mbaye ikaze. Uyu munsi ndaje ngo turebere hamwe ibikomeje kuvugwa muri siporo by'umwihariko hano iwacu mu Rwanda, ariko gatonda kunyurira hariya ku mugabane w'Uburayi. Ikipe ya Arsenal yarayitsinze ibyura mukino byari bihagaze bike, ndaje mbikubwire. Ikipe ya Bayern Munich yaje kubikora remontada yishyura comeback y'ibitego bitatu iza gutsinda n'igitego cya kane. Iby'iyi match se byari biteye gute nabyo ndabikubwira. Ikipe ya Manchester City umutoza Pep Guardiola yaje kongera kugira ku mukino wa nyuma wa FA Cup ku nshuro yabo ya kane bikurikiranya, ndetse bafite amahirwe ko batwara iki gikombe kuko bari buzahure n'ikipe ya Chelsea nagihindutse. Ibi nabyo ndaje tugenda tubirebera hamwe, ariko gato ndihuta cyane nago ndi butindara ku mugabane w'Uburayi, ahubwo ndahita nizirani wacu mu Rwanda. Iwacu mu Rwanda ni ikipe ya APR Football Club nyamukandagira mu kibuga kikasi mitutu, ikipe y'ingabo z'igihugu, ikipe bita Gitinyiro nk'uko abafana bayo bayita, yaje kuba igaragaza ubukaka bwayo itsinda ikipe ya Mukura Victory Sport bandagaje ku bitego bitatu ku busa. Iby'imatch byari bihagaze bike, nudurire dushya twaranze uyu mukino nabyo ndaje mbikubwire. Muri ekipe ya Rayon Sport icyo nkwisabiye, nyamuneka tega amatwi iki kiganiro kugera ku musozo. Ndaje nguvira muzini muzingo ibikomeje kuvugwa muri ikipe ikundwa n'abanyarwanda benshi, Rayon Sport kabisa ifitanye umukino mukanya n'amagaju. Ni match rubere hano kuri Kamena Stadium, turaba tuwakubereye, turaza kukubwira imuzini muzingo ibyo match kuri bayagenze. Ngo ikaze muri ekipe ya Rayon Sport, ngo ufitiye inkuru ntugende utayumvise ahangaha kuri Nepo TV Official. Icyo ngusaba ibuka kureba ko wakanze subscribe, tujye tubana buri munsi, ndetse igihe ubonye ibiganiro byacu kora like, kanda handitse like, ndetse unandika igitekerezo cyawe cyangwa se comment, tuzatugenda tubinyuzamo amaso. Ubwo kiba gisigaye ni ugukora share ibintu bikagenda neza. Reka nze dutangire rero neza ntatinze cyane, reka nze duhere mu ikipe ya Arsenal nkuko nari mbikubwiye. Ikaze nanone reka twihute tunyanyagire duhere mu gihugu cy'Ubwongereza. Mu gihugu cy'Ubwongereza ni match za Premier League zakinwaga, ni match yagombaga kubera Emirates Stadium, yabaye kuri tariki ya 25 ni ku munsi w'ejo hashize zuku kwezi kwa kane mwaka wa 2026. Ni match ikipe ya Arsenal yari yakiramo ikipe ya Newcastle. Ni ikipe ya Arsenal yari yavuye ku mwanya wa mbere uko na Man City, kuko ubwo baherukaga ni umukino Man City yari yabatsinzemo ibitego bibiri kuri kimwe. Ni umukino mwibuka neza cyane. Ikipe ya Arsenal y'umutoza Mikel Arteta umunsi yari yatezwe umutego wo kureba niba yakwikura imbere ya Newcastle, ariko byaje kubakundira batsinda igitego kimwe ku busa. Ikipe y'umutoza Arteta yari yazanye David Raya mwizamu, yari afite Ben White ndetse na Saliba, yari afite Gabriel Hincapi, Declan Rice, Zubimendi, Odegaard, Noni Madueke, Eberechi Eze ndetse na Kai Havertz. Aho ngabo nibo babanjemo ku ruhande rw'ikipe ya Arsenal. N'abasore bafashe ikipe ya Arsenal maze bidatinze cyane uwitwa Eberechi Eze aza gutsinda igitego kitishyurwa. Match irangira ikipe ya Arsenal yishubije icyubahiro, yongera gusubira ku mwanya wa mbere n'amanota 73, isigara itegereje kureba match y'ikipe ya Man City izabikina niba nabo bazagenda bisubiza uwo mwanya. No mwanya bahanganiye nibyo guhanga amaso tukareba. Ubwo bihita benyerekeza mu ikipe ya Man City. Ni ikipe ya Man City naho ejo bakinye umukino wa FA Cup batsinda ikipe ya Southampton ibitego 2-1. Ibi byahesheje ikipe ya Man City kugera ku mukino wa nyuma wa FA Cup, bituma isa nihataniye ibikombe bigera kuri 3, kuko no mukino wa nyuma bazakina mu minsi iri imbere. By'uyu mukino nabyo nzagenda mbigarukaho. Ubwo ikipe ya Man City yo izasigara itegereje hagati ya Chelsea n'indi kipe bazahura kugira ngo bazamenye uwo bazakina nawe kuri finali. Nicyo naho nkubwiye muri Man City. Ubwo ni ikipe ya Man City yo itakinye Premier League, nicyo waba ugiye umenye. Reka rero nkuko nahimbe babwiye twiyizire hano iwacu mu Rwanda. Twiyizire iwacu mu Rwanda, duhere mukagira imana mwe. Reka duhere muri ekipe ya APR Football Club, ni ikipe y'ingabo z'igihugu. Ni ikipe yakinye umukino wa shampiyona ku munsi w'ejo hashize ubwo bakinaga na Mukura hano kuri Kamena Stadium. Ni ikipe ya APR Football Club yaje ishaka gushyiramo ikinyuranyo hagati yayo na Rayon Sport.
ni ikipe kandi yaje ishaka gusiga izindi kipe zikurikiye nka Polisi n'izindi amanota menshi kugira ngo barebe ko bagenda begukana igikombe cya shampiyona hakiri kare. Ni ikipe y'umutoza Tarebu yari yakoresheje Adolphe Mwizamu, yari yakoresheje kandi Ishimwe Buduru ndetse na Nduwayo Alex muri Axe Centrale. Ni abasore bashyashya bose badafite imikino myinshi muri iyi ekipe ingabo z'igihugu. Bari bakoresheje kuri gatatu kandi niyo mugabo Claude, ndetse kuri kabiri bakoresha Byiringiro Jean Gilbert bakunda kwita Kagege. Hanyuma hagati mu kibuga bari bakoresheje uwo bita Dauda Seydou Yusuf, bari banakoresheje kandi Ruboneka Jean Bosco. Hanyuma ruhande rumwe yakinishaga witwa Hakim Kiwanuka Bodaboda, Mugisha Gilbert barafinda urundi, ndetse Sheikh Jibril Watara ndetse na William Togimir. Abo ngabo batakaga izamu. Ubwo kuri bench hariho Ruhamye Nyiko Iva, hariho Arioni Suwane, Ngabo Nziza Pacifique, harimo Bugingo Hakimu n'Ibizi Ramadani, Mamadusi Dennis Omedi, Iraguha Haji ndetse n'abandi basore nka Dao. Abo nibo bari bagiye bakina iyi match, ndetse n'uwitwa Kiwanuka, abo nibo bari kuri bench. Ni ikipe y'umutoza Tarebu bakinye mu gice cya mbere ubona nta bidasanzwe barimo gukina, ariko match yaje guhinduka ubwo uko minota yagenda gishira. Hanyuma ikipe ya APR Football Club iza kugenda ibona ibitego bitatu, ni ibitego byatsinzwe n'abarimo Sheikh Jibril Watara. Uyu nguyu yaje kugenda aterekamo baho nziza, ariko uyu musore yari yaje no kuba arata penalty bashoboraga gutsinda ibitego 4, ariko uyu musore Sheikh Jibril Watara aza kugenda ahusha penalty. Ni ikindi gitego cyatsinzwe n'uwitwa Nduwayo Alexine umudefenseur w'iyi ekipe, ndetse n'igitego cyatsinzwe n'umugande Hakimu Kiwanuka. Nuko yari byifashe kuri riya match. Izindi match zabaye muri shampiyona, ni ikipe ya AS Muhanga yaje gutsindwa na Gorilla ibitego 2-1. Ikipe ya AS Muhanga ikomeza kujya mu mazi abira. Nindi kipe kandi ya Rutsiro yaje kubitsindwa na Gicumbi, nayo ikomeza kujya habi ko yaje kubitsindwa na Gicumbi ibitego 2-0. Ikipe ya Al Hilal nayo yari yaje kubitsinda neza cyane Musanze, bayitsinda ibitego 2 nk'ibisanzwe, bo nta kindi twari twiteze. Ni ikipe kandi ya APR nyine nkuko nabikubwiye nayo yaje kugenda itsinda. Ikipe ya Marine nayo yaje kugenda banganya na AS Kigali, nebyo naba nkubwiye. Hanyuma bwo uyu munsi hategerejwe Rayon Sport mbere yuko tuyijyaho gukura utonde ruhagaze. Ni ikipe yari ifite 61, APR ni ya kabiri ifite 55, 49 El Mereke Polisi 48, ndetse na Rayon Sport zifite 48. Ubwo reka ngarukire ku mwanya wa gatanu. Ikipe ziri muri relegation zone ni Rutsiro na AS Muhanga, imwe ifite 22, indi ifite 21. Nicyo wagenda umenya. Muri ikipe ya Rayon Sport itegereje gusinyana na Beka nyuma yo gusinyana na Rwanda Premier League. Igikurikiyeho ni gusinyana na Rayon Sport. Aya ni amakuru utapfa kumva handi. Ni ikipe ya Rayon Sport igiye gusinyana na BK Arena mu cyumweru gitaha, next week kabisa. Hatageze igihinduka ibiganiro byagenze neza, ubwo bari buze gusinyana na Rayon Sport. Ni ikipe ya Rayon Sport kandi ifitanye umukino n'amagaju. Umutoza Haringingo Francis Christian asabwa gutsinda iyi match kuko aramutse ayitakaje navuga ko amahirwe yose yaba yoyotse yo kuba yatwara iki gikombe cya shampiyona. Ni umukino ugiye kubera hano kuri Kamena Stadium mu kanya gato. Ni umukino turi bukurikirane, ni umukino turi babwira ibyawo. Ubwo reka mitena naboneraho nkubwire abakinyi. Rayon Sport irimo kuganiriza abakinyi bagiye batandukanye. Narababwiye mu kiganiro nabanje kwa Proding ubushize. Rayon Sport irimo kuganiriza abakinyi babiri bagiye batandukanye. Na abakinyi umwe n'umunyemari nkuko nabibabwiye, undi ni umunya Cote d'Ivoire. Irimo kuganiriza aba basore na abataka bombi, umwe akitiwe na nimero 9 undi agakina 10. Na basore iri kugenda iganiriza ngo urebe ko umwaka utaha mu kwezi kwa gatandatu yazaye ifite intwaro ziremereye, ariko nibyo guhanga amaso. Ibyidir nizicamo neza cyane, cyangwa se ibiganiro bigeze heza ku musozo nzaza mbabwire aba bakinyi ndabibararikiye. Ahubwo mureke mbabwire abakinyi ba Rayon Sport uwitwara Inyugo Francis Christian Mbaya ashobora kuba ari bukoreshe. Ni probable lineup ashobora kuba agiye gukoresha mukane ku isaha 9. Ni mwizamu, ni umuzamu Kwizera Olivier araharameze neza, aza kuba ari mwizamu. Muri Axe Centrale uyu mutoza ashobora kuza gukoresha uwitwa Yusu Dianye ndetse na Ramadan Chimanga Kilembi. Hanyuma kuri gatatu uyu munsi ashobora kuza gukoresha uwitwa Ganijuru Ishimwe Eli nkuko bisanzwe. Kuri kabiri agakoresha umukiza Obed nawe hari cyane. Hagati mu kibuga araba yagaruye uwitwa Likau Kitoko Pizarro, uyu yaragarutse akaza kuba afatanya na Abedi Biramahire.
no gato araza ko wakina na Bigirimana Abedi sorry ahubwo baze ko wakina n'undi musore hagati nanone witwa Richard Ndayishimiye nawe muramumenyereye akaza kuba akoresha uruhande rumwe mu gishadi Dietaiki kuko murabizi ko witwa Zizi Basani yahagaritswe akaza gukoresha urundi kandi Asumani Ndikumana ndetse akaza kuba yagenda yatakisha umwataka Rukumbi Forunganye abo nibo bitezwe ko bashobora kuza gukina iyi match y'amagaju. Ibyo naba nkubwiye ibindi nibyo gutegereza tuganga amaso tukareba niba ikipe ya Rayon Sport ibuze kwitwara neza. Ikindi kiganiro cy'ubutaha ndaza kukubwira umusesengurira uko match yagenze nabashimira nabifuriza umunsi mwiza. Iyi ni Sport TV official, mwibuke kuraba ko mwakanze subscribe tujye tubana buri munsi. Ciao ciao.